bananga mu Congo na ngeli bukana et rectifier boni buzoba boyo ko mu Congo ngoni les apôtres mu bani musoko kula la te 1 coup 2 coups 3 coups 4 coups vous capez moi 5 coups dinging obeti moko après moko wana ti tam tunga to kabona et au salami bali na enchaînement ya la kati na modèle ukanga na boy na otonda te na otonda na mati te na otonda te po yina makambo na réseaux sociaux oyina na réseaux sociaux binga mu Congo na ngumba makasi ko boyo kalika mu Congo ngumba maka oseka taf pa esili taf relation taf ndina kila msana rapokwa tata na beti na bimi et ça l'appelle mon pipo fali pena mutu vadi pe bwe pa biso ba to chouchou surtout ngapa na kapa chouchou kaka donc ici ngapa ndo ata veti na okoma makasi no kaka ni ubandila feeling oh yo yina ba to makama réseaux sociaux ben on va assumer les réseaux sociaux tant yuzu monopole ozo ba téléphone wana ozo filmenga faire des ko za biloko na mwana mabe amunisinga pasi zuebele boina boy OK zuwa parce que j'étais oui parce que la gars qui yo ça qui siko ko na to ça inde